nisika no ayɛ mfomso fa me mfomso kyɛ me ɛyɛ ayefrɛ no aka ayɛ no pa 50,000 eni pa cho kafra efiri na ekro wa gasa kora amansia ni beme ye je sika pa cho mi ko yiri hu bi nya wo yiri nko ampo nipa obia yiri nya wo nko yiri mpo oba bia asore ma o ma ka chiro Ebusia updates aba okay se me de beso mo se eye panyimu bi ani din edi kwaku dua a wo se obonu homra ne se aka Kaidabi e de ne yure ene sofu bi kopiem e wo Oyerepa futu a wo kire se sofu ne ne yure adedadeda oso ne ontonto se yire no tatuaka oye ne property ti se wo akofa ne yire do de no afri na wo se na do be ma pa cho me man 40,000 Dia me send kura yes na for the ball. Dia maka no 1.5 ma me na se yentimi entua dia. Me yefre me Kaidabi. se wo kai sasem no ehu update na ba maboboa no amede ba beso aha let's talk GH rumors and then the first time I'll pop into my video. Make sure also subscribe area mama no click on notification bell no so say there any upload there ba on sabeti me aka na wa share ama photo abehye no wa like it or comment bi answer me sure say obeja e comment section ho area mama na ebia na ye refi ho kakra a few days ago ya na ye kwaku dua obon ho mra ne say e friend Kaidabi e de na yure kopium Oyerepa futu a ode sofu bi kan ho koya kire se sofu yi deny so oni obayi na ya konfuo bi etumi chi wo mo live say oni obana danie obo ne ka 1.5 billion say okay ekoye atwema mentwe kakra e wo ho no ma che say finally ekusi say opapa no agitu mu sofo ne say obetua 50,000 enne ana odi sika na aba live a che say omo kan a chewpa eni bibia akotodin awere ho sam collection nko no asisa pascal sofo won su sika obaje mama yi fro obaje ya smo ya kasagu kwa sana no mkasa bokaba ya kasagu kwa wodi 10 wa around 10 at 50,000 me say na I sofu ya wan so koi sofo yire beja na chi na me hu ni so da bi oye biom anu makai no beja na chi beja ko chi bra betena sika aya de so ata na chi wa ajinsa cha ho be sesa obi akura nko beka so wo ma obesesa nya wo ba papa obesesa osata wa chi odo wa shekente ko jaws mama wa to biga ekura na ekumi amtiwi ekura ka agoso ya me de na me pemi kunti na me chi o chekura awradia beatings me kura fuo Bishop ese papa me srewola awradia sam so kwanso ne ko me sro ko na time ko wan eja brother na me de papa me nikom am tutuma bunu sa mama sa me won come poni sum come here sum Bible says o wi no sum ya assault sa Jesus mama wanga assault oh say we assault here don't you go sugar o mo nje o wi no sum ya assault edu 50,000 we dey assault we dey menyama le this skirt say o so o yire na o so do no no we eja me kasa ho eje tie o yire na o so do no no we o you ama for Mike ne say na no kama wi ase nyina te so yira bogwa Mike kwa wo pe chowe for Mike ne ye Denti na wama ye nyina ya se date sen ne na wama wa fa yire na ma na nyaw na wi yire da no yi yire wo wi ase nyina ma ye kwa ye fere adwo fere nti nye sofo no na de wo do yire ama wa je atum eje umpata ti oni wi yire sofo no nsem bi wo na wo so do yire ba Owe. Dabe no baba. Adentia. Eni wonti. Yo. Na wo ye de adwuma.
wotɔn ana wo na atwa me den na me twa ma de me ni loto kias me twa na mba ko suma de me twa me loto ana na makoko suma de ano den cheso fa booklet e patwa me twa me loto ana me makoko suma ayi fon ucha man krofo na wa na ucha me ana me twa ucha ma ho me twa ma ho utadi ale sani sika we sika ketwa man Lady Bishop. Mami abro kwa bi sabe kan saka wa fo. ani sika we no kwa na adwuma wo ye we no na okay ti Yvonne Odei say wo yira ma me first ka ne ma eya no kure just say wo yire no abaha because wo yire no wa ma ye nyina ya te so wa bo adwaman kura ha ope wa de ti e wo say oba na fe ye wie bibia asomdwe mu na de abadwafo be ka kire no ya ka kire no no atwe ne ho afiri obi kunu no ho ama sesa no so enya na somdwe atra ne kunu ho ti osene say ase bi aka ya wa wo be ka bi a ye di ti ya bade na yenya no fra no maye ene mbacho ma memfa na number no wada wa friend so wo credit of so nti be person no afre no say ye hia no nti da be no beba na mmesese musika nko onu ana mewa no ya bonso na mewa no konkom ene wire wo ehia ni fia eya asemu wa say enya ni ya say obi afa oyire chese medwe ho abesi ne no asem ni modu medwe ho abesi ne no emuodu also 50,000 pick am my why ne yente Maybe I have $500 million. asmo enya akwaso ya na enim na asem we besi a ekuro be so vie be mu station ben age wo yire papa ya eni emema kan Osofo ye nya say we be bro we say na for ayi I say na short to 50 we are 50 we are short to ana ti be ma foto so my ana pepepe wa ba kire ho wa hwe ni padindin wo hwe ntra wo yire ho wo hwe ntra wo yire ho Dindin for the adwane o ma kwa baton. wo hwe ntra wo yire ho Wo na kwa 100 meters. wo so body ai O ma bonsam fofo mo ya tam. kama wo hwe ntra wo yire ho ah hini dile how o free hona o ba ko pebi wadi so mama bra ukuru nchen fa mic no bra yesu nchen bra ukuru se bra nchen free se mo free akọ efie to say fa mic no fa mic no okuro wadi as of mama ne cover up de mo ya di o mo free akọ to say o de mpata na ma o ti udi che nti wonu so fan so de che te me yire kafra akọ won ka bi okay ti udi a che no ho na de na unsu yi kaguma ade na unsu yi so de a che no ye izo se mani twem pa so akodwam na me se tawachi ye yesu ko na tumi ye ene mo ene oni Lady Bishop yesu ko o se ni so sa chese na kuma kwa ye ni ya ensu Kristo ti kano o de acha o na usu so de cha ye nkai bi mu so for sorry na fa sa to yirikom fa sa to yirikom na pepa na nimu ni so ba me she nye bi so paper na ni wa mu ni so
Sa oba we dia wo so ni mu ye. Na kuro no. So for me sorry paper na nim you want catch paper na nim. You want catch paper na nim. Won plafo ni nyina on kwachire. On kwachire na oyire enjoy the marriage. You is in fam ho. Onza onta nyenti wo ye nyina won sa ye bari. Uko shed them ho dia na afefe mana no. Fanso to no kom ye. Ka Yeni na ye biate. E mani ti nya daje ma no. Oh, I hope say emfi wakoma Osofo. Mami ne hu onna. Unya bi o. ani o. Mami ne hu onna unya bi. Wasa ata se eja no. Kam nim so be so no sakwa na ata se na wo agina. Minim sa wo be sori na wo so no nsa e de na tena se na wo agina ho. Wasa ata se ha. Asmo want to papa. My iri international agina ho. Na ladies first. My friend wa Papa bi. Na wo gina ho. Se say there ye ne so hima. Ye ne so hima. Yesu ya beta na chiama na wa ye ne so hima. Usisi no sa. Wo ya bad time pa. Bad time yan safo. Oba say dia. So for mo wie yen ko ye ni ma na abro so. Nipa krom. Na afri nipa fie so. Oba say ne wa no. Oba say. Ame ufri nipa krom pa. Me na no so we ufri nipa. Mike na che mo na ye hu. Oba pampacho skana so. Aso say 500 million. Papa 50,000 Ghana cedis. Papa yan. Aboso bo no na fa shop ba nin say. Eri akos ya. Shop be na fa koma no. Sika. Kia hey. Santimen nyina o. Krofo nka pra ne ensem po na nka je de be fam ya. Won ko awu kotua. Tafra na hemu. Don som na yanko. So fu twabidi. Fa Mike no na de obaka ne yente. Ko rope to ko boka se de. Ejako. Pacho. Sika na wokan ye oyire na me fa no no. Oyire na me fa no no. Ni sika no, aye mfumso. Fa me mfumso che me. Aye friend na wokan ye no. 50,000 eni. Pacho kafra. Ifri na ekro wa aka se kura. Osaye. Amansia ni beme. Ye je sika. Pacho mi ko yiri hu bi. Nya wo yiri nko ampo. Nipa obia yiri nya wo nko yiri mpo. Oba bia. Asore ma. O ma me ka chiro wo so oba bia. Ni jeso ma yen ko ye ni mo ye bre na ye. Pacho masom. Masos kenim. Na mom wadaroba. Oba no se ono na ma confusion ni na bibia de ba ye. E wo se wadi oba no. E be shebe nsem. Wadaroma. Ya ma se for me ma na wo se wadi oba no be shebe won na kofa problem na ba ye. Enti se ye de beto ye de bibia to ye. Bibia to na kwem. On fa oba no be shebe nsem. No oba he wa ne nkwada. Oba no ana wono ana kuto woto sim asem ye aka asem nyina awie to atwa. Enti wadaroma ma me na Say that no way makonya revomo. Nanka ye rest ye be the right thing. But we jina so catch us where you yere. Odo ye nti una onim dem asem a won wo yere kancho. Yes nyina dia dance say what wo yere. Dana ama wo yere nkro be jina on chencho ho. Tip of telephone na friend why? Obeba fie. Na momo hene nko ni nchen biom. Medamase. Biom aja dia bi wachira na ko yi ni dua no ne yenko dia bi wachire dua no me ko ba bi enti ene de obefia be pema che o ma ka chen se obekwa akoye beden dia danse so akoye mame obeye wia obese humanim wa yo me mpese ba ko no bi besi nti na me busa no why yo so wadano ma be humanim wadano ma se be ba be ti tu abo be ni kuhwe bi eguo wo mo de akogu omega office ama nko shenyira papai ko shena papa nale wo bi ko tieti aso ana minimum office ho bi mo mo ba mo sesente gudam ho nya agro ko shena bon acha bon mete bibisa ti no okwa commander Boham office ho no okwa cleaners no e ka che se wunya ho ne kura office ho kwa fa so boy die mintu minchire
ba menya sure se ni nyina babu nti wa boba ni na gu ho why ada no so di kodi dwuma Kosuye tu aboba ten wo di kodi dwuma ne pa cho dem etu no tu edwuma ana ejira ho ma bibi nti na wo se kope foforo meji to aba nam de kofi ye de be ma eno de ho ko producer office wa ego why o ma success yi ama yo pajansi kai na das ne nko me da abudwafo nyina ase de otie bi ebia me papa baako ewo anto akrobo ye twa ne nan wo ha no ma bi tio pa yankopo nhyirawo enye dane a bibia be fine kwa me janko mo kyerman bia wo bia no me cha bebrebe pastor ene wo ne wo to ase me cha bebrebe bia wo bia de otie asem bia no yankopon adaroma ye die e de atoye ya me nso bibia se de wodi no wagya tum se anya de se obedi obi bia biem wagya tum wase se no obi amfa nche no boni a wono wodi adi mi kwakudua aka kadabi wodi adi mi no anya de se odi bedi obi bia biem enti mama me na medamano ase bebrebe yo de fausika na koi ye be bia no mo pesa ati nka biem ye de ye hia se da bia de ye hia no se Obia 1 cedi ni 50,000 mi enye commission wa ye ni interest wo ye hia na say asomdwe be ye adwuma ti sika ni nyina ye wo dia ti fa asomdwe ko fie na koto wale so okay yeah that's it papa am say okọ konfo afiri ye ho enti se wonya okakra wade abomode na konfo afiri okọ na se obi a obekọ obi a so kwa afa bi shi oboto no ndo so ye konfo onye asore ni onye bible na no monkuko amuko itwa ye na no pametena se ye eje obi anko settle bibia na woto nsa ti na ma girls SP no beka wo na so akai nti bomode na wo abekọ obi anka so ye papa na ase wo nto fatika mo to ma no yo me that's Mami Dr. Mensa metrase mame me wo pa metrase adofo montrase ebisia na meka wo say wo comment bi abeja e wo comment section wo say de bia me catch wo say me de asem bi ba say ya me de mani di atwe say de be ya update bi aba beside be ba be so mu nti still na mani di ensemachi say update bi afi be bi aba me de be ba be so mu say de se na e fata enwu be hia say ye Ghana fo ye beto abai ye pama ya sumdwe ho ehia ye ne santi wo ye Ghana ni a ma asumdwe ne wo Ghana ne enwu hia wo say de be ya wantwi bia enkoba after the election. Mi din ede na ne kwa sansa makram